Aya, kaini ng'atno mano kao Hustler Fund kendi sebedo kai chulo. Thuolo en mari madhi nyime nikech oland kanyo gi jatend piny ni biro medi omenda go gi kwana tamalo ma oyangogo. Kadhi nyime jodito mag riwruog Azimio la Umoja One Kenya Alliance medo seyo piny owacho mar Kenya Kwanza kumloko tok gine weche mag ochuno e lipot naduko manogol. Ogai mar Azimio la Umoja wacho ni Kenya Kwanza weketo kor matek e weche nengo ngima mamalo ma en achiel kuom weche mag dwaro ni oketi e time lipod no. Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka wacho ni en gima rach ni kuom weche duto mag twakie wach nengo mar ngima ema winjruok ne ok obetie. Ile hatukukubaliana tukaweka wazi sisi wana Azimio la Umoja One Kenya ni juu ya gharama ya maisha imeenda juu zaidi na kwa hivyo kama mtu anaweza kusema ati imeenda chini, hii nadhani I was thinking Mheshimiwa Sifuna, it must mean that this bottom up thing means you actually unaenda kichwa chini, therefore you don't think properly na miguu juu. I can't understand how else inaweza kuwa gharama imeenda chini. Kwanza walianza kuagiza bidhaa kutoka ngambo, ati wanaleta bidhaa kwa shirika ya KNTC ili gharama ya maisha irudi chini. Wameleta mahindi, wameleta sukari, wameleta mchele, wameleta mafuta ya kupika. Hizi zote zinapita katika bandari ya Mombasa bila kulipa forodha, lakini gharama haijarudi chini. Manake ni wao pale ndio wanalota kutoka kule, wanauza, wanaweka faida kubwa, wengine hawezi sasa kununua. Kapodwa ntire weche mutino record report ma committee moriwo